Pini hamren along Maruti Espresso pen bike ang bong ahiring tang raga joy ni inut bike ke vega bang apran kidam. Guti kacing koi pen inut abang pu apran kidam na. Ovi ki million se po Christian Teron pen pherang ke mai ke pha. Kardom nilibirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke lang vera do anaphan kardom pe jiriglo kardom tangte Pini Abirta lenon ang ton pen arjukonik sina Pini hamren along Maruti Espresso pen bike ang bong ahiring tang raga joy ni inut bike ke vega bang apran kidam. Pini thang ni phainer kep surihini ra ingkora ke thom nijang karbiang long hamren rong sopi Umtili atowar Hamren Police Station adungalong ihum Maruti Car Espresso AS09H 8533 Puhor Tiso Laben Hero Extreme Bike AS09H 7699 angbong ahiring tangra kachitong ajoyne inut bike ke vegabang miri hingalong field assistance claim bang karditang hundor sing teron arta thomke rapho apran damnang joilo alang likapamote kang achor sang pirinu senarpi lapen aso marbang hinido Asarpi kalete rang pi lapen adona rabatum herang ke aphan nang kapachini do natengke kopai ke lang no pen chingkoi bublo buai phit sename tak Hamren Civil Hospital along se kachelang je phan ke wana hotke inuta emergency doctor kavedera joine se chelang long lepin pensi apran dam nang loputa ning duk chepak lang pon adona rabla pen achor tum sitame sarkar pen non pure thelong ke do bom achor la pen aso marbhan kerap ke lang chari je phan sitame chuningri padopon Abirta kirib dunlong ahut anke nonamat Hamren Police Station atum police case number 08/2023 under section 279/338 IPC registered tanglo Niyo ni chor dang le rok lo ke hospital nang le rok ta doctor ave jar ave mar anke ange ni pe ha ghati sina toy ange tuare beng asi Pitin cewoi nang jui lo la dang ai un i pu mat doktor bi joi ni lo aman hi si chu ning ring tu mang e usomar bang e thomela nge chu pa por hi tek ti lo ni penta jata ka por hi ta wi ta wi nge usomar tum ban le nang lang pian ta la an ta ni ning sam lo somar hala kleng bang kha sap su ya por hi du lo pot amar nge hala phan le nang pi pian ta ning sam po non kon no por hi kleng si bang second year non exam tok po ho Nge hala lo susu bang tanan exam tok ko second year phat ha guhati na bodoi long si toy dun akle na lam lo mani ni li phande ke ni chupa por hi tek thilu hem ta chilang ni thilu thang ta wi hem ta ni kan si ra chi tim ak si dolang sakuri ta ke lo ni labang so accident a phuthak la ke ni li ong pok el lo ni li pai chi clip pulo accident that boy fit ini tum dag loge hospital chiwan lo isonning oi mimi alam bangke Hamren Civil Hospital pule emergency kisu kilang ye phandak doctor nu nang phuphi doctor nu nang phuphe ampen hangdam padi krim si doctor nut bhani walo saline pilo dak pen un ilo chiponoi pu guhati ni refer nang pilo hala se refer nang pilong ta ambulance lo doctor inut tanang toy dundi nurse tanang toy dunde handak selen jut kok selen ka sileji ko maluma kuma nak thang nang lang nun ba la hello ni ligi puyi bang la si Karbiang long autonomous council kachari bom akha hai team Karbiang long doctor tuliram rang sara ka hai phan ni ligi chuni gang tung bang ke Hamren Civil Hospital pulo tang de dak si thimuchot pulo dak doctor bang ke nang so emergency to akiso mantune ke dag do kok titi la so phuthak bang nili bang ka chuni riang tu bang Karbiang long autonomous council ka hai tum phan bang la dak Hamren Civil Hospital long man doctor bang kinang sot la pen hala kisung ki pholok abang phu atwa phan bang hala alang ni tum staff hoi pen tame la pen council sor petame sarkar tame alang tum phan la bang so akerap bang piwek nang ji la pen la so pus tame ahema sor phan sami ke pe claim thulong ya phansi nili hin penke chuniri pidulo
Hamren pen Daniel terang report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Ovi kimilun sepo Christian teron pen perang KMI kepa. Patumi thang ni phai troxy arni kang samapor malom dipu press asai hemalong nongnam kachethang alun sepo Christian teron pen perang KMI kepa. Labangso perang KMI kepa pon ke non ke bangji Karbi Youth Festival along lun heloi ajai mekapaman ponje phansi perang KMI kepa pon puta paklar pon. Lason sik lun sepo Christian teron pen ningche pontu lun temo hirjir lam arjan penta moni rakaya bhan paprang pon un puta paklar pon. Lasi pining ang deng plikebra sirkep Karbi Youth Festival along lun heloi mate Karbi rap star paman ponche phansi sikdang pon bomlo pusi thantu. Lapen Karbi rap star ke chengsi mahang ke thek lake ningkan surhini ra ingkoya ningkan si pathek ponlo. Lapen ang bongwalom adak do pon poglo athi tangka maha kavi pena joksi paman pon thek thedalo puta chethan pontu. Lason si ingdeng hini paman pon lake kedam tang aningkan suri hini ra ingkoira hini si do pon thulo pusi ningche pon. Lasi pining suri hini ra ingkoira ke thom Karbi Youth Festival hotsita me lun heloi mate Karbi rap star kachepate dunji ningke hang do lote nang humri ignon puta Christian teron pen Karbiang longara daphan pachini pontu. Lapen ke chengsi krungsai first audition kapaman ponchi lake thang kre pho arni dipu pensing teron Christian village playground alongsi paman pon pop pusi than paklar pontu. Uthodalang lipachini thu lake kachepate dunji ani ke hangabang pu do ansitame kachojok alu kapalit nangji arni ke hot pon lake thang ni phai troxy pen krepli arni anke dengpon poputa ningje pontu. Lason si kachepate dunji ningke hang abang pudo lipute kahumri nangji lake lunsepo Christian teron WhatsApp number 81348502882 alongsi nang humri ignon puta labang soprang KMI longpen chethan pontu. Lasiang ton penang litum kachini pami jia phanle lunsepo Christian teron pen kaning jalam thele arjudun sina. Aprangsi solangdo Karbiang longarat ke doan aphan neli deputy representaron lapen Karbi rap star hin pen kaduka we phanta kardom pazerlo kardom pini neli ladak dipu press club along kewang mate berta kepachini kangtung lahan lo ile tum Karbiang long adang penangan lunjir mate hirjir lahai doan panta lun arjan lam arjan paklang panta penangan kaching chodo la doan abong panta si lun heloi pu bang Karbi Youth Festival long ke paklang theklong la kapre galun dulo la si nili tomahin pen ke mathapon nili thek chedeta lun heloi si rimbom amat si peneng an Karbi Youth Festival 2023 mate 49 Karbi Youth Festival 2023 labang so ningkan bang ke Karbi rap star Karbi lun heloi si asap suweta kepache thangdun kangtung lasi kaduk avi phanta kepachini lo la penilitum atim mahen pen chengwai ponsi Karbi rap star pemandun na posi ladak non 49 Karbi Youth Festival hot kibi phancing mai ponlo labang so kepangcheng ke 2020 aningkan si la Karbi lun heloi bangke nilutum amhang pathek ponlo Karbi lun heloi kepangcheng ajir dingu ulo aprang nili cengceng ko penta dulo bon setame alang letum akarap penajok Charlie dunlong lo bon setame la Sodak cheklang long le ta duo lan so sekathek ta duo setame hala tangka maha ka ve penajok kachipaklang long le labang so talent dukok theklong posi nilitum matha lo chengwai ponlo nilitum mahin jongjung pen chengwai ponsi Karbi rap star 2020 peman ponlo la lockdown aningkan la pehala so ningkan akathek Karbi non uwe ki mi tum lun heloi ka rap song la so abang aning khang akathek talent long ponlo la pen ke adak do thuwang lo setame season 2 bang 2022 pachuneng han lang ke damta ningkan si peman ponlong lo la pendet non
hala sot bangke online si padu adim ta thik chedalo tangka maha ta kadure machi la non bangke offline Karbi Youth Festival along bangsi pangcheng don plut pu busini le tu mahin pancheng mai pon lo un e setame bor I ponang po phan lo la pen ni le tum la bangso Karbi rap star ke paman pon kang tung bangke lun heloi ke pache tangang tung bangke lun jira tum bangke sap si lun long chot setame la lun heloi pen lo puro tangte kaning je kang tung alam thean tumu duan mate lam the duan ke news atu ma son thak si paklang long et bu si ni le tu mahin bantala rap pen abang le Karbiang long phan represent nang pache thang nang super the dang pa si kabor ilo lapen ke la rap lun heloi ta du per the dang long setame chala tu mateng claim dun de dere chok muthe la lun heloi nang po ajat ta claim dun po setame la non ni tum ki bielong bangke lam the Karbi methang alam the pansi kapaklang I pansi kaduka ve phanta kapachini lapan ke pabor I Karbi Anglong Dipu Pen Prodip Rongpha report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arju ponikta. Scooty kachingkoi pen inu rabang hu apran ke damnang Hor kitun pen gari kate waratum penang apran ke damnang dolo Zon si patumi utur bolbil outpost loring thepi kapar lo phulonia hithi lapen langhina dak 4 line atawara long mate phuloni gaung pualong patumi thang ni phai truck si arni gang sam por phai truck ra che temalom inut gongadhar boro puabang scooty AS09 1E 1948 abang 4 line atawar divider along kapatong terbena jok kachingkoi penati malong amat apran damnang joilo Tebok terai pen pachini pona tengke scooty ke vega bangpu hor ki jun pensi motor ke ve ula pen ajok si chingkoilo men truck abang ke bang penajok apu koirailo bonta truck ke vega bang pasang sederamat truck abang aphan kang theklong ledalo nonamat utar borbil outpost atumsi chepari dengponlo Puloni penlong ba morning ti report Biswanath Karbi live Tangte Pini Abirta laan pen sikang tonpon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi